umukristo wakiriye Yesu Kristo uhamagariwe gushitsa ubugombe bw'Imana. Je nico gituma hariho ubutumwa vraiment nita poison muri eglise. Iyo ubutumwa buza kunuhisa no kugaburira ama envie yanje bantu b'Imana, je sinemera message ya prosperity, kuko prosperity si message ya evangile. Yesu ntiyigeze yigisha prosperity. Et pourtant Imana yaratungishije abantu benshi muri Bibiliya, ariko Imana ntiyigeze ifokaliza. Niyo yavugisha Abrahamu ntiyigeze iguma yensista ku byizomuha. Imana yagumye yensista ku buzima bwa Abrahamu kuri mission genda, ahubwo se nijya gusa kuri finalité ya mission ya Abrahamu. Imana yamubwiye ngo nzokugira se, umviriza, nzokugira umugisha ku mahanga. Objectif y'umugisha w'Imana, finale, objectif ya nyuma, etape ya nyuma ya benediction y'Imana, nigihe abacunguwe n'Imana ducika benediction ku bandi, nigihe abandi bamererwa neza kubera twebwe, nigihe abandi hari ibyo bashika ko kubera twebwe, nigihe abandi hari aho bashika kubera twebwe, nigihe abantu batwonka tukama turondera amaberebere y'ukubaha, nigihe ubuzima bwacu buri porte kuri intérêt y'abandi, nigihe isengesho ryacu tugomba ko abandi bicamwe bikagenda neza, nigihe umutima wacu uprena plaisir mu iterambere ry'abandi no mu gukomera kw'abandi. Nico gituma iyo tuje muri eglise tukaba twarakijijwe, kimwe mu bintu vya mbere ubutumwa bwiza butwigisha d'abord kwiyanka.